Pluralizam samoupravnih interesa podrazumeva pravnu političku nadgradnju socijalističkog društva, adekvatniju samoupravnoj fazi njegovog razvitka, odnosno politički sistem koji ne bi bio ni klasični stranački pluralizam, ni jednopartijski sistem, jer su svi ti politički sistemi zasnovani na monopolu političkog odlučivanja jedne, dve ili više partija, a što je suprotno sa daljim doslednim razvitkom socijalizma koje podrazumeva sve neposrednije odlučivanje radničke klase, radnih ljudi i građana, kako na radnom mestu, tako i na mestu stanovanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i ostalim poljima društvenog života. Kao pojam, pluralizam samoupravnih interesa prvi put susrećemo kod jugoslovenskih marksista, konkretno kod Edvarda Kardelja u njegovom delu Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja iz 1977. godine, ali njegova upotreba, iako sporadična, datira još od 1960. godina. Prema tome, pluralizam samoupravnih interesa je potvrda pod jedan, da socijalizam nije homogeno, beskonfliktno društvo kako je to predstavljala dogmatska literatura s ciljem pravdanja etatističko-birokratske diktature koja predstavlja deformaciju socijalizma. 2. Da radnička klasa nije ni knjižni citat, ni apstrakcija, već živ organizam u razvitku u neprekidnom kretanju. Samim tim, nastavlja Kardelj, da nije monolitna i homogena celina, već složena struktura, čije karakteristike proizilaze već iz najelementarnije činjenice da ne postoje za sve radnike ni isti uslovi rada, ni ista kvalifikacija, ni isti uslovi za prodaju radne snage, ni iste cene radne snage, ni iste plate itd. Prema tome, na reakciju radničke klase i na njene shvatanje utiču i opšte društveni i ekonomski uslovi i njena konkretna unutrašnja struktura. A pošto se menjaju i uslovi i unutrašnja struktura radničke klase, menjaju se i njene konkretne reakcije i shvatanja. Osnovni razlozi opredeljenja jugoslovenskih marksista i komunista za specifični samoupravni interesni pluralizam bi bili pod jedan. Kao istorijski cilj, kao ishodište samoupravna koncepcija postavila i postavlja staru ideju asocijacije slobodnih proizvođača. Umesto monolitističke strukture centralističke države u kojoj se u personalnoj uniji povezuje partijski vrh, u ishodište se političke organizacije društva, prelaznog razdoblja, kako je bilo jugoslovensko, postavlja demokratska ideja samoupravnih asocijacija u kojima radnici, radni ljudi i građani sami upravljaju svojim poslovima i preko delegatskog sistema neposredno utiču na vršenje vlasti i upravljanje drugim društvenim poslovima. Pod 2. Samoupravljanje sadrži u sebi tendenciju otkrivanja i afirmacije konkretne strukture i interesa socijalističkog društva. Zasnovano na pretpostavci da se interesi u političkom životu izražavaju kao ono što jesu u društvenoj stvarnosti, samoupravljanje načelno potiče da se u društvenoj i političkoj praksi i misli izrazi različiti i raznovrsni interesi socijalističkih samoupravnih subjekata, a to takođe znači da se interesi neposredni i historijski radničke klase izražavaju i afirmišu ne kao interesi nekog apstraktnog političkog subjekta, već kao konkretni interesi radničke klase kao dijalektički raščlanjene i istovremeno jedinstvene socijalne kategorije. Pod 3. Samoupravljanje ne samo što dopušta stvarno postojanje različitih interesa, već i potiče njihovu artikulaciju s time da stvara gustu institucionalnu mrežu za izražavanje, afirmisanje i povezivanje interesa. Institucionalizacija interesne artikulacije u političkom sistemu s mehanizmima za njihovu integraciju stvara bitne uslove za izražavanje i afirmisanje različitih interesa uz istovremenu težnju da se ti interesi povezuju u zajedničke i opšte interese. 4. Prema tome, samoupravljanje uspostavlja novi odnos između države i društva. Tradicionalna je politika bila područje opštega interesa, dok je društvena sfera, radno-ekonomska sfera, kao područje zasebnih i posebnih interesa građanskog društva, bila formalno odeljena od politike kao političke države. Prema tome, u sistemu tradicionalne političke države, radno-ekonomska sfera se mora tek politički konstituisati, gde se pak pri obliku političke države, odnosno njoj prilagođenog sistema političkih stranaka, istovremeno politika kao opšta volja, odnosno opšti interes, otuđuje od konkretnih interesa radno-ekonomske sfere i pogotovo od interesa radničke klase. Samoupravljanje naprotiv u ishodištu i ciljano povezuje sferu upravljanja radom sa sferom upravljanja društvom. Anatomija konkretnih interesa radnog društva se tako odražava u strukturi države što iščezava kao politička država, to je kao organizacija sile formalno odvojena od sfere rada i sistema potreba. Politički sistem zajedno s državom tako reprodukuje istovremeno integriše mnoštvo interesa društva. Takav odnos između društva i države u kojem dolazi do niza suprotnosti na taj način neposredno otkriva interesno raščlanjenu prirodu globalnog političkog sistema i suprotnosti interesa unutar njega, te zahteva specifične oblike i metode razrešavanja tih suprotnosti. Pod 5. Samoupravljanje zahteva novu koncepciju subjektivnih snaga socijalističkog društva, njihove povezanosti s interesnim kategorijama društva,
njihovog međusobnog odnosa, njihove unutrašnje strukture i unutrašnjih odnosa, njihove uloge u artikulaciji i integraciji specifičnih društvenih interesa i njihove funkcije s obzirom na proces podruštvljavanja politike i postepenog ograničavanja i obuhvatanje političkih, kulturnih, ekonomskih i svih drugih monopola u društvu prelaznog perioda. Široko razgranati institucionalni mehanizam izražavanja raznovrsnih interesa zahteva jačanje usmeravajuće i usklađujuće uloge subjektivnog faktora u samoupravnom političkom sistemu. Aktivna uloga svesnih socijalističkih snaga prema tome ne samo da nije u suprotnosti s poticanjem velike raznovrsnosti interesa, već je njegov nužni uslov i sastavni deo.